Nay, sabidong mo't day tayo gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No, personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dali tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan, ti saan amanagdigos. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Andi, kita ni kabagis mo ah. Apay aya kaanakan. Inala na di sabon ken shampoo, kalpasan ti pan nakisarita na iti cellphone. Ay kat mapanagdigos ah? Automatic na ita, ante. Automatic nga? Ket no saan ang managdigos ni ulitag? Ure man talo alawas di agdigdigos ket kaya na. Anya? Himbag man ta na panunot na ti agdigos. Diyak pa'y napuutan ang agdigos. Ay, sabagay. Kanayon mo't nga men, ama kumikumak dita store. Iso saan kayo amadmadlaw adwa, no agdigdigos kayo, wano saan. Ay, antay, dahit agdigos, tijak liwliwayan. Pasat tibiyag ko daytan. Matayak ano sa anak ng agdigos, iti inal daw. Imatan ulitag. Matay no saan nga agdigos. Anya? Apay, di yung malanglang abante. Ay, jakmut say-say open ni Manong Makaryaw. Ay na, saan naman nagdigos ni ulitag? Kunay, napanmutan nagdigos. Day ta ita, ti ayan ti burburtya. Apay nga taan nagdigos. Naa, anya ti kayat mo asawan rolay. Basta no nagdigos ni Uncle Makaryaw, sigurado, mapan iti umok ni Bulilising. Anya, hunay daytan? Nagdigos kamot kabagays. Nay, nagdigos kan sapay iti bangbanglo takas taunay mo ti ayamo mo. Apay, nakaskas daw ka na no nagdigos ak. Tasaan kamot ama nagdigos? Nagkuna. Natural nga agdigos ak rumuarakit nga raon. Kayat mo asawan kabagays? Saan ka ngagdigos? No saan ka arumwar? Sino kumati idigosak ngay? Naunay daytan kaka. Talaga nga raod nga da indigosam. Apay, dakas. Di kapay lang nga raod isang pot dayta idigdigosam. Anya? Asawa umon manong. Tapno adda ka binulig mo itirigat ken ginawa. Mangal-ala ka iti mangtenggal kanya kaon. Anya ti kayat mo asawan manong? Ti kayat ka ket nawayaak ngaginggat inggana. Awan mang parparet kada manglalaaw kanya.
Akas ka ni antaw nalalawan na. Manong, sayang, tigas-gas tuwem itinuasino dita a babae. Anya, Ipadpadawat mo lati pensyon mo kadagiti babae dita. Sayang apay ko mga ipadawat ko nga iti kwartak. Ibayad ko Anya. La 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 la. Napagustuhan ka siguro anya manong. Iswa, naragsak ka si mangpag. Kanya napagustuhan nga ibagbagam kabagay. Amok amanong. Napan ka ng bayad dita. Salawasaw ka mag. Makiasawa ka kitday. Tanong sa nasakti sisi imam. Anya. Mas daawak mat kada kayo nga kabagi sangkal. Kinay kayat yung tinagbaak. Una na itan. Aguli makaman rolay. Di ka man sumagsagpaw iti saritaan. Di adanakam na. Unay na itan angkal. Apay awan nakam kao. Isungarod nga inal daw ngagdigo sa tadanakam kao. Wenmet kabagis. Adaman wenno awan ti papanan tayo. Masapul nga inal daw ngagdigos tayo. Apay abibiyangan ta. Aramidan nyo ti kayat yo Ta aramidak mo ti kayat ka. Nga oray awan ti dinigusan. Ay unay daytan, kaka. Ante, do alawasan tinapalabas. Un nga raw kaanakan. Awan ka di ti madlaw yaw. Awan mat. Apay aya. Ni Uncle Makaryo. Kas iti sigaw. Saan ang nagdigdigo sa pulos? Na. Wan ngagpaisaw. Taraknan na tirugit iti bagi na Just kay. Na Saan la asuker? No di pa'y kat dogyot alakay. Magibabain. Kasarita yon tay. No siya klang tiyang sasaw sa anak adenggan. Ayan na aya. Agparparier di tabalkaon. Ay, unay kat ngaminan day talak lakayan. Saan amabaon ngagdigos just kay. Nay, kabagays, mayat magtitutugawam dito'y balkon Agparpari irak man ta, nagpudot nga may. Nay, nupudutan ka akat agdigos ka. Masadotak. Unay daytan ka. Bagim pa yan ti istimaram kasadot mo pa'y. Agdigos kayo mat, apo. Apay, pakasiksikuran nyo Masikuran kami Tano da umay asa nga ilay, kababain, no da malang abda. Di sanda nga umay ditaw, no sanda kaya ti makalang ab. Paka-stress sakit na kita, natataaw. Unay daytan kabagis. Apay, saan ka masikuran dita angot mo? Kun gagatel ti bagbage manamurmurang. Malaminak nga raw. Agidadang ka iti digos mo. Ay, sumanaw ka. Pumanaw ka man iti sangaw. Imayak ditaw tapno agparier kun agrelaksak. Jak imbaga nga may nakdiribo ka. Manong, isaksakit ka unay. Kayat kumat nga awan ti masasa uti tao kada kayo. Jak kayat nga dapang dilawan da kada kayo. Nang runa numay papan iti kinaduoy. Ay, jablo kisday. Pinakmalangan iti sirok ti mangga. Imbagi jay ta awan mangsurot kanyak ta ado ti kotaon.
Ay, talaga asaan mi akayat ti makuton. Nusika, atrasan nakatikuton. Taadda di da kayat nga ayamu mo. Tilay bagbagammat sita. Agpaisaw, saan kami makasurot adu ti kuto ng kel? Ngem adulat ta ti mang surot kada kayo ijay. Adu ang ilaw. Ha! Anti, amukon ti aramidem. Baunem niya ang kalamapan gumatang ijili. Iti kasta, agdigos. Natural nga agdigos, tarumwar namin. Kaano sa daut? Mabaong ko ki Dain. Ibaon mo gumatang iti paborito na asdaan ah. Ha? Un nga agpaisoan niya. Mapanday jay ah. Basta jay paborito na ti pagatang ko. Anya ayat ti kayat na asidaan. Imbaliktad, wala di bagbagada kinigtot. Anya ngay dayta. Daytay fresh kan ubing paya baka pang kilawin. Dayta ti kayat na. Ay, ala. Ibaon ko nga ron ijay ilay. Iti kasta, mapilitan nga agdigos ni Duoy. Wow! Paboritok na ita ka ba, guys? Si kangaroden ati mapan gumatang ijay ili manong. Day talaga ayam. Agto na ito'y limagasot ng gatang mo. Muta. Sige, tama pa na ka. Ah, ni apay, saan ka ngagdigo sa rumar? Sana? Ijay mo't la karnyan, ti papana. Anya? Ay, agpulis ka nga ron mo't ata na murmurang mo't takawis mo manong. Masapul pala, aya. Maparsyakan to mo't la iti tigtiganda karni ijay. Anya? Ay, unay daytan akin na duoy. Awan latante, dugyot pa rin. Bay amon, sukir, alaklakayan. Sa bagay, saan mo't kati una yan naangot niyang kala? Ay na, Role, basit, kan unay, kat isumot laan na angot. Awan pang binuran ka ni Uncle. Sa bagay, kasta talaga tinagbuokan, just kay. Oray la pumurpurawon, tabuok. Naimbag din ah. Saan kami ngagkakwarto ka ni Uncle? Oray pa'y. Sana rumbong ti kasta. Dalusan namot at ibagbagi na. Agdigos kumamot ang iral daw. Oo na. Oray, every other day lang. Ano, every 2 days ngagdigos. Just kay, tawaran tapayon ang ante. Wood nga road. Imbag paiki din aja tarakan ko nga aso tamamindo ang agdigos kadalawas. Ngam ni Manong Makaryo. Ay apo. Iso ano sumangput ni Daisy nga anak na. Ibagak ti kinaduoy ti amana. Ta ison ti makaamukin kwa na. Ay na, naglamin ti panawon. Well nga rod, Dante. Hello? Na, Rule, adda ka sasaon ni Manong iti cellphone. Sigurado, Ante. Tay chicks na reta. Paliiwa ma. Na, Wait. ah, No problem. Sige, bye-bye. na, natimarayan iti silid na. Ginawat na ti tuwalya, Ante. Oops, tumarayan iti ganyan.
agdigos daytan. Na. Ay, just kay. Oray naglamag, mapanagdigaos. Sikan, ati ada paspasmok ng antay. Unay daytan. Antay, surutan taman kitday iti irorwar na. Iti kasta, ada may pakita ta pamanagnak ni kasinsinday inton umay agbakasyon dito probinsya. Unngag paisaw. Masapol ti pamanagnak, tada ulbod na dayta. Pasaway alaklakayan. Dito'y gayam parke ti umayanda, antay. Wan, meeting place da dito. Ne. Huwag ngay naggaya doon na itang isang. Wan nga road, just kay. Kas Latin ager ni Manong Makaryaw. Apaw! Apura-aprusan na pa'y ti ulo na. Yamoy-amoy na ti taltalo abuok na. Nene, kita nyo. Kinaot ng ti bulsana. Nay, inruar na ti pitaka na. Ha? Na. Inarakop ng ti babae sana inagkan. Ay, makapadurman just kay. Mayat ta isum na. Ne. Ada inyawat na iti babae. 2,000 na ita, honey. Ano yun mo na 3,000? Tak mo, I love you. Ne. Bagpay niya, angkal. Tada, manglala ilokin ko na. Nagpartak. Demon apalan. Dakus dayta. Yan. ka marunong kanya kiti boarding house. Ha? Sige, honey, mapantan. Naa. Magagaran akong ka, honey. Magagaran ka nun, just kay. Ay duldog mo't talaga ato'y kabsat ko. Tatang, pudno gayam. Kanya, anak ko, adinong-dungaw. Makalawas kun dito'y balay. Ngam, jak pa'y nakita, nagdigos kayo. Ha? Malaminak nga may anak. Mamin anong mutlat agidadang iti danom. Masulitak. Nala, idadangan kayong tatang. Masadutak nga raw. Makabanugmot kat agdigaws. Nga, nagmadimutan ti panagrasrason nyo, tatang. Ay, mabitlang balasang ka. Ka umawawag di bus ka. Kaanakak. Barkadak ko na kuma. Hello. Oh, boss, kaanakan. Ay, Wayne. Automatic Okay, bye-bye. Na, Ay, gusto ka, anak ka. Agdigo sak gayam ngagpaisaw. Tapno bumangluak. tatang, agdigos kayo, tapno nabanglo kayo ang makisinarak iti chiksyo. Amuna. Ay, nakaamam. Ay, sana po nun ay ka, anak ka. Diretsyon kayong tatang. No deyo isardeng ti panagchichiksyo. Saan dakon ang makita iti uray kaanuman. Ay, saan ba't bugbog tong nga anak ka? Di ka mat agkasta Amuyo tatang, makaawat akmat kat. No kaya't yu ti mga sawa pa'y, daytay limpyo a babae. Daytay napudno kada kayo. Saan kat hotera kada babayadan dita.
Pilyan nyo mo't daytay ammo na kayo nga ipatag kan isakit, kan istimaran. Iti kasta, saan kayo nga agdooy-dooy? Sa kayla agdigos, no makisinarak kayo iti bulilising nyo. Unay mo daytan tatang. Ditan gagayem, tinagipusan, ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka. Padaanan, nagiti sumarsarunupay pakasaritaan, amay tampok matlaeng ditoy programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapalwan. Siga ang managbabain. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Robin, anak. Madlaw nakainom ka manan. Masilang na lang. Awan parekot iti dayta. Wen, ngemadi no kanayon ang makargaan dayta bagis mo iti arak. Ti madri akat tayo nakainom amang gulo na nang. Sa anak mo ta manggulgulo. Wen, ang adala tamot si patum dita, tunggal rumor ka. Awagan da ka lang arudan iti terror dito'y lugar tayo. Sumipat ka payla ang tunggal rumor ka. Masay-sayat lang na siya ti sumipat na nang ngam tayo siya ti sipat-sipatin da dita. Madi ati kasta anak ko. Amok mat, amaday na nang. Agam karitan takmat. Nagbasit ti bagay ti mangkarkarit kanya. Kalpasan na atrasakin din. Ito di ko ti sapsapulan na tapno gulimag. Ha? Ay unay daytan? Damag ko, ako sonada na ka ni Robin nga anak ni Ilyang. Artet dayjay tatang. Wan nga raw, terror pa ay. Un nga rod, kabut-buteng. Ang mababain mo't kanyak tunggal makita na. Kasla nagsingpit mo't ni Ruben iti panagkita. Nauyong ka no tatila makabkaabil na dita. Mas kaawak nga raw kat nagsingpit mo't kanyak. Sa bagay, oray no masabsabat ko kat nakaisa makasla mababain. Kasta siguro at kursunada na ka nga may anak. Ha? Sa bagay, natarakay nga ubing dayday. Ang artik lang kin managkabil. Un nga rod tatang. Ang saan mo't ako mabkabil itinasingpat at tao. Nagitimot, luko-lukaw, ti madamdamag ko akab kabilan na. Diyak amo tatang. Ang nauyong takumabil mat. Ang nusak, kaya't kumait akabilan na nagitilukaw. Tapno, awan nagpalapalastog di ka kalkalsada. Ngawan mo't kabailan na. Maya, tikas na. Dahil na, agtung patikuan na ka nagtilastog at tao. Unay daytan tatang.
Nakarubot ka mo't anak ko. Rumarak na lang. Saan ka inom dita anak? Ang mga nutambangan da ka dagiti sinipat-sipat mo. Danag yun ay nanang. Sipat-sipat at man idan nagloko-loko na. Ay saan anak ko? Isardeng mo, ti kinauyong mo. Nya kanina nang sa anak ka na uyong. Nadungwat. Anya? Ngam no kariton da. Itad ko ti sapsapulan da. Anak, no adamang karkarit ken ka, bay amlatan. Ti Diyos ti makaammo kadakwadan. Awan na nanang. Saan da madidigrawan no madisiplinan no kasta? Bitugan kit dia tap nagnakam da. Kita amunan ton tagbrang. Anya? Sige na nga, sa inakon. Inaklapdan na iti mapanagaram ka ni Emma. Ha? Ay, madi ati kasta anak ko. Agaram kamot ano kayat mo? Saan akasta? Mabainak nga ron nanang. Anya? Mabain ka? Kalpasan na, lapdam dagiti mapan agaram kin ni Emma? Diyak namin kaya tatila mangararam ken kuana. Kalpasan na, bay-bayan lang taon no maasawa dan. Ano saan, kabilan, kan bisinan dan tao. Ay, diyak kaya takas tati mapasamak iti babaya kursunadak nanang. Makapataya ka, no mapasamak na ita. Ha? Unay daytan? Tituyak nagpusto. Dito'y pungto ti basit arang tay. Dito'y alumabasket na iti mapanita balay da ema. Kun kit. May isa da ita sumungat ngagkursunada ken ni Emma. Ay! Papanam? Ita balay da Emma. Inkagaram? Away. Apay, adda bakam, kan adda baboy mo. Awan. Ngam adda patok. Pato? Dahil talang, ti karkarit mo kan ni Emma, langgong. Hanyang tibiyang mo ngay. Timanggal, tinurusok ko. Anang dison, tinagdag sa nagamgam mo. Iti sumaruno adanog ko. Maulantakan. Saan boss? Saan? Kasyan na. Saan? Di ka lagbay na mapan mga aram ka ni Emma. Nagpintas sa balasang. Kalpasan na. Si kaaburangan. Tiagragot ang mga sawakan ko na. Oy. Diyak kaya ito na makita ti tugod mo. Agtorong iti balay da Emma ha. Tano mapasamak pa deta. Nagan mo lang ang tiagawid iji lugar yo. Agasam liman tinapalabas ko amapan ko mamangaram ka ni Emma. Awan pa'y limpyo kadakwada. Diyos ke, nagtuturad mo ti rusok na ganyan. Pasig da takrot. Ne. Naita sumungan. Medyo dakkel ti bagina. Dakkel pa ti ulo na. Diyos ke. Pare, papanam. Amay. Ama mo na. Takong di damag kano sa dino ti papanak. Na. Babay nanak mo ta na. Nagdagkalan ka karne. Nanabtuhogan. Awa na. Saan mo masalak niban di asawa mo kasta? Awan ba'y asawa? Ni Emma ti asawa. Langgong.
Apay, adda ba ka kada baboy mo? Urayawan, tay ayatag ni Emma. O sino ka? Mag-imbestigar ka niya. Sana mabiyag ni Emma, iti ayat lang, duldog. Awan, bibiyang mo. Na, Oh! Sana matay ako. daanong pala reta. Iti sumano no, abrasan na kan ni Satanas iti pagaryan na. Ah, Nagan mong tulagan ti agawid iti lugaryo. saan boss? Saan? Dinagdangran. Saan akton nga pagpakita paikin ka? Sana, Agin tatangkan ti laglag. Lupoy mo't gayam. Just kay. Ammom, Robin anak, naglapayag ti daga. Naamuak tinaramid mo kadagiti nagpanggap ana panagdaton kini Emma. Kat saan anasaya ti kasjay anak ko. Tidakas nanang, no siyak ti kinamilda. Iyamak ko abal sunda ka anak ko. Danag yun, ay nanang, takrot na gijay. Apay ngamin apakibiyangam ida. Kat kayat dangarod mo ti agdaton kini Emma. Diyak nga rin ipalubos nanang. Apay agayat kamat kini Emma. Sa uyon. Oh, di mapan kamot agarem no kayat mo. Takumpurminton kada kayo ti pilyin ni Emma. Masapul nga sport ka, anak. Saan mo apakibyangan dagiti daduma nga agarem. Diyak kaya ta mailaw anti babae nga ayatek nanang. Diyak kayat nga agbisin, no, maparigat ni Emma, ti sidong dagi diyak, klase tattao. Mutlagayam. O di pagdatunam mutan. Imbis abibiyangam ida, mapan ka iti balay da Emma, tagdaton ka iti limpyo. Saan ka mapan ijay anak ka inom. Mabainak nanang. Anya. Day ta kinadakkel ti bagem. Ken kinatusom. Kabain mo ti agaram. Depende mat Rara amag ti babae nga ay ayatek nanang. Alawen. Ay ayatem, rara kayat mo nga asawaan, kanda dumapay, isungarod amapan ka agdaton iti nasayaat. Katno kayat na ka ni Emma, di agkalay sa kayaon. Mabainak nanang. Na, kasano nga rudaytan? No kaya tiyo, kuyo gandak. Pasyaran tayo lang. Sa anak pa'y ngagdaton, kababay naman. Anya? Oh, anya, Robin, anak. Nakasagana kan, amapan mang pasyar kin ni Emma ita. Tano saan, ang mga noadalimod, ang mangitaray kun kwa na, maibong tanam-namam. Sige nanang, pasyaran tayo lang. Armumun di ka agkapoy-kapoy, ta mga numauna anda ka. Kababay nga ron nanang. Diyak kaya ta pagdudursukan ti babae nga ay ayatek. Saan mo mo't apagdudursukan kat? Makisarita ka mo't itinasayaat. Kalpasan na, pagdatunam. Iti kasta, maamwam no danamnama muno awan. Ngam, rebeng na nakasagana ka mo't no paayon na ka. Didak but-but ngan ananang. Saan ka abut-but ngan anak? Day ta kinaalistom asumipat kun bumitog, isumot ko mati kinaalistom nga agarem. Just kay!
anak, ada sa nga ilim. Asino tatang? Da kami kin ni Ruben, balasang ko. Dumanon kayo, nana. Kat agtugaw kayo. Ay, agyaman kami Agyaman kami. Ma? Anya ka dito mayo ibaga, nana. Anya ka nuti ibaga am Ruben. Agtugaw kayo. Ito tanong saya ti saritaan. Nya ti bagam. Awan ibagak nanang. Ken nakayon sa tiyan da ibagana. Siya kunti mamibaga. Ngay ayatam. Ay, saan nanang saan? Dumarasudos kayo umay. Anya nga ron ngay taramidin ta dito'y. Agmiminulagat tayaw. Tsaka mo, agpaghadatan nanang. Anya? Adata lang nga ron dito Di ka pala pagdatonan. Agpaghadatan. Agsuratak tulangan kan ko na iti-itidyo. Di kay mababain, nana. Ibagayon na niya tigagara yun. Ay, apayain. Hindi kayo mutin. Agsasarita. Ako, ading Emma. Adang amin papanan medita kanina nanang. Angam, ako nanamat na dumagas kami pa dito balayo. Kani, nakaina na kami matan. So nga, agpakada kami na. Ha? Anak, apay di mo nadlaw ang mababain ni Ruben? Nadlaw ko atatang. Saan kasla ka dagiti daduma dumarasudos da ngagdaton. Ni Robin kat saan? Uy, nagwapo nga ubeng saan ka day? Un nga rod tatang. No kasta, kurso na damay. Ha? Saan? Terror kan mamartakmat. No nakalisdisintimay. Nagdalaws kan nagtaer. Pudnoti ko na ni tatang. Napauli magkamitan. Emma, balasan ko. Lene. Adaman itad ko. Mabit lang anak. Tayo nakita jay ibagbagan ni Ilyang. Ada itad ko prutas kan surat. Surat ka na kan prutas. Nagkapulakit day ka ni Ruben. Ipasimudag day ta nga ayatin na ka ni Ruben. Iso ano ang dataon, aklo naman ta, isumot na turungan na, Emma, anak. Ha? Awanan ti adaw a drama. Talaga managbabain ni Robin. Indala na pala ti surat ti ayat na ken ka. Di na pala imbagay di imay da ken ni nanang na. Ulay daytan. Un nga rod tatang. Mala, sumalita madagos ti surat na. Kit, saan kamatay ngagpalpalikaw? Saanan nga uso na itagin papakipaw. Nga ure kayat mo tumatlaan. Isumatlat turungan na. Diyak amo ti surat ko tatang. Kan kasla mabainak mo't. Isuntupay kat mabain. Ala, isaganam nga ron ti papel kan bulpen ta idiktar konti isurat mo. Darasab.
Diyak kaya tatang. Na, unay daytan. Imayak, taalaag ti surat, uno subalit ni Emma. Ay, agpadatamat nga agbimbinain. Ang adda panagayat ti anak ko, iti anak mo, Ilyang. Kastagayam. Iso at ibagakin ni Robin nga anak ko. Umay kayukit di kini Robin nga anak mo, ta pagsasalitan tayo ti kalaysa. Ag kinurso na dadamot lang, ang mababay na lang amain. Iso datan tagtulang iti sangwanan da. Ay, ulay daytan. Yan tangay, at damot panagayat ti tunggal may sa kada kayaw. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti kalay sayaw. Ha? Nay. Agpada kayo mata naulimag. Si akaw ti mangsungbat iti dayta. Sige, pagsasaritaan tayo ti petsa ti kalaysa. Taday tantumot la ti turungan ti amin. Shortcutten tayo. Ha? Wala. Shortcutten na. Tapno malpas ti amin. Awan mo ti makunak ni Ruben. Nasingpit mo. Kat siguro baraw. No talaga nga ayatem ti anak ko. May kat mo siguro. Ti panagbarbartag mo. Uwan tata, may karik na ita. Anyan, di nagsamot ay ayatan ni ading Emma. Makaamu kayo latan. Ay, abalayan. Abalayan ko na ako na. Pagsaritaan tan ti aldaw kan bulan ti kalaysa. Uwan abalayan, shortcut. Nay, apay anagida ka dito'y sufa anak ko. Mabay na ka makikaidak ni Emma nanang. Anya! Ay, mabalasan ka. Ay, abamon ato'y asawam, tamaturog kayon. Nanang. Robin, mapankalatan iti silad ta. Makikaturog at iti silad ni tatang. Sige, Emma. Dito yak latan. Ay. Imposible kayo adwa. Ag kinursunada kayo. Ngam, agbimbinain kayo kilain. Aramatan nyo at isilid nyo pagturugan. Tangay na nalpas mutan ti kasar. Agasawa kayo. Sana akong formula dita ti pagturugan ditong kalmay sa kada kayaw. Jaski kayo mo ta nagkalaysa. Maditi kasta. Ay, tunay ay, abalayan. Kibinom ni Emma nga ipan iti silida, ta kibinot mo't ni Robin nga ipan iti silida. Mababain da. Ay, unay daytan. Agbinbin na indakit din.
kayat agkudkud tadyak kayat agkuti. Mabainak ngagkuti. Jak kayat amadlaw ni Robin ang nakariingak pailaang. Ibturak latan tigatil ti ulok. Naktangan akong anak akukot. Kayat ko ti agunat. Jak kayat na madlaw ni Emma ang nakariingak. Mabainak. Makauy ka kay. Hanggang lapdak. Ako tagtingiwan ko. Diyok ko yung tagkuti. Abalayan. Nakauli magmatinagpatnag. Awan na pulos siya rimagmag. Un nga rod abalayan. Awan sa mo tinapasamak. Talaga nga awan abalayan. Kasanaw. Kat agbimbin na inmat dagiti dua. Ay just kay. Kasano dagitang agasawa? Agbinbin na en. Jay anak mo ti lalaki abalayan. Iso pagtignayam mo't Unay dayta. Siga ama nagbabain. Ha? Ay uray si kamot abalayan. Ibaga medya anak mo ta sandang agbinbin na en. Ngamin libridan agasawa dan. Ay unay mo daytan. Mas daawak mag. Siya kung ti magagaran para kadakwada abalayan. Kaya't kao ti madanan iti apukaw. Hanggang hawan samay. Ay timing ata sinurtkat tamo ngamin abalayan. Timing! Unay daytan. Ala, maawatan tayo, dagiti agbimbin nain, nga gasawa. Timing, nga kaskonan ni Nana Ilyang. Bueno, ditan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo na paulwan. Siga, ama ng babaeng. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno pa ya pakasaritaan, amay tampok metlang, dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan, kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Malas kano. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Pinunlo mo iti masitas iti parangan, Ela. Gusto dayta? Nagalasakit kita. Ha? Ni tatangmat. Masetas nga ron, di napintas. Masetas timang papapintas iti paraangan tatang. Kitno dagita ti paglemengan nagiti lamok. Saan mo't akanayon tatang? Ado ti lamok no addadanom ang nakapundo dita. Wano tay stagnant water ako nada. Kasi ti danom iti timba. Wano anyapay a container nga awan ti kalub na. Asaan mo't amos usar. Di takit di nga agbalay dagiti lamok. Ay. Ano dagita mula? Si Itsitan. Ay, mali. Makatudok na kita.
Mayat dagitoy tatang. Euphorbia ti awag da ka dagitoy. Agduduma ti sabong na. Nagmayat ka nagpipinta sakit kitaan. Dagitoy met, dagitoy, bougainvillea. Agduduma mo't lang ti sabong na. Kat dagita met ti cactus ang nagpipintas. Ay, diyak kaya ti siitan amula wano masitas. Mayat mo tatang. Makasiit nga raw. Kan amin ang makasiit. Malas. Unay daytan tatang. Kaano pa'y mo't ang makaitid malas ti mula wano masetas? Siyak ti patsam anak kaw. Taisot ti kuna dagiti nagkauna nga apo me. Malas dagiti masitas nga dasiit na. Tatang, an nadanlaeng tapno saan tayo ang masiitan. Tano masiitan tayo, nasakit. Katno narugit pa'y ti ima ang masiitan, ang mga nag-infeksyon. Isu nga an nadlaeng. Saan apod no ti kunayo ang malas dagiti siitan ang masetas. Nalabos kayo mo't. Unay daytan. Basta malas. Period. Ben, si Kaman ti mangibagay ti kabsat mo. Tay padawat na amin na mula na asiitan. Malas lagi jay. Sana pud nuro itatatang. Nagpipintas dagiti mula ni ading ko. Adda ka Rose ang nagduduma ti maris ti sabong da. Makaayayaw. Nasiit lang agpaiso. Isa naskan ti anad no agala kay ti sabong na. Marte, malas nga raw. Anyaya ti basol dagiti mula asiitan. Tapaya kunan nyo amalas tatang. Malas adag sakit uno matay. Uno agrigat tibiyag na. Malas nga raw. Unay daytan tatang. No siya kakit ti malas kanyak. Iso tay tao asadot. Saan namang good. Mangnamnamalatan ti pagbanlugan ti sabali. Kasya ma ti definition ko. Ano kay papanan ti malas. Agmalas wano agregatibiyag na no sadot. Siyempre awan pagswelduan na. O di awan igatang na iti malamot na. Iso nga agsakit. Wano matay iti bisin. Ay, ano na amin? Papanan nyo tatang. Katnay. Kaslagbag iti kapig sa tito daw. Inak agkalap. Saan pa'y nga itatatang? Nadawal ti tao. Delikado. Ita nga ron ti swerte nga aldaw. Ita apet siya kan ita nga aldaw. Ni tatang mat. Apay, adamalas nga aldaw. Anda. Dakas ti rumwari ti malas nga aldaw sa matay ka. Unay daytan tatang. Kaamak mat. Talaga, akaam-amak. Malas nga raw. Saan kay nga raw darumwar ita tatang tanay nagpig sa tito daw. Kas lamang layo si ti kapigsana. Apay kit na saan ako narumwar. Kit swerte nga raw ita nga aldaw. Swerte na ito apit siya kan aldaw. Iso asambutak ti swerte nga itdin na. Oh, manong istong. Apay nga dardaras ka ngayon ba dito? Litatang mo. Ano ito ospital? Anya? Dapat tong ngamin ti bilog na kapit ti kabig sa tidalo yon. Ha? Lebag kumaa. No, da nakalapan na. Awan mo rin karon. Kan imbag ta arda nakakita kin kwa na. So, intaray da adagos iti ospital. Ay, sukir. Tugumat kami ni tatang. Awan dengdenggan na. Nanda ti patyan na, isong. Managat ateng tumat. Daitan, ti pakay paspasubuan na. Ti kinaateng na. Wan nga raw.
Pada ni nanang kau, amamat pati una iti at-atang. Inuog maapamatay. Sige nga ron. Mapanak iti ospital. Ina, unay kat kami na ni tatang. Sukir! Kanya nga tatang. Naimbag ada nakaalaw ka na kayo. Naarayat da kayo. Tanuawan da. Nalmus kay kuman kat natay kayo. Neranda na lanay siyay. Napinsang amin tito daw. Nadalag, tibay-bay. Isumet, imbaga ka na kayo. Ngam rimwar kay latamad. Neranda na lanay siyay, anak ko. No, saan na nagtuloy sila pingsa? Ano kumat nila kalapak? Kaswerte nga raw natin na aldaw. Anya? Dandani kayo natay. Ipilit nyo pala aswerte. Itat, adda kayon dito'y balay, tatang. Adamot kayat kung ibaga kada kayo. Pagpampanunutan nyo daytoy. Makatulong kada kayo, tatang. Anya day ka? Saan kayo unay nga agsam makad iti at-ateng uno superstitious belief amakun ko na. Taday tati mangipasubo kada kayo. May saka may... Saan mo nga tulay? Saan ahustol ti kapanunutan niyong ang kabsat? Nakaadal kayo lang? Kasla nalalain kayo mutan ngam siya. Ano pa yung malatin na inom ko adanom ang da kaya? Anya? Tingamin ibagbagayo, tatang, kat saan mat scientifically based. Dandani kay nga rod na tayan. Isikiryo pa'y latipat-patyon nyo. Ay naela, sana na kayo nga ubing ita panawin, ti mangisuraw, tasyak, ti hustaw, nalawag. Awan na talaga, manong. Saan apay suro ni tatang? Natangtangken pa'y ng bato. Maya mo na. Ela, ipadawa mo amin na si itan ang masitas mo, tayo isot malas. Manan, pagkunaan nyo mat. Di mo makita, dandaniak na tayga po ka ng ita. Ala ni tatang. Katno napan kayo nagsaba ijay baybay, nakapigpig sa titudo. Ita, ipabasolyo kadagiti masetas. Awan to pa'y tagtagari dagita amasetas. Nga oray sigsig patin nyo dita. Ngun nga ron Ay, sana na kayo ti mangisuraw. Gabutam amin na kita, tapuuram mo no ikalim. Mo no ipadawat mo. Day tangarod ti mang papapintas iti arubayan. Agduduma amaris dagiti sabong da. Awan, serbi na kita. Saan mo mat amalamaw? Nga mabalin kumot nga ilako, tatang. Ila kong ngaminan Sige, tatang. Mangbiro kakpay nga rod iti bayer ko. No awan mabiro ka mabayar. Rugyamon no bigat nga ibuling amin na kita. Anya? Naspak ka na din ka. Papayakas niya ti amata. Nalabsak man ni ta crossing ang makin-ininom. Anya? Ay nakastalatan ni tatang. Uray awan karga ti tiyan na. Uminom no damang awis kan kwa na. Laklakayan lang arudon. Saan na nga mo salwadan ti bagina? No bagbagaan ta. Dakas tamot kan kwa na. Ha? Natimod ka. Sakti pagsarsaritaan niya, ngagkapsat. Maasyan kami kan katatang. Tapasaray agsakit ti tiyan kan rusok yo. Uminom kayo pa'y laeng. Mga raw. Kontrain tak manay,
day talatan ti papilyo ti biyag. Ha? Huwag sakit ti tiyan kao, nalakalang ti agas na. Libre pa ya. Nagano abulong dito, tal-tal, sako itapal, dinalpas. Kasta ti aramida, nagsakit ti tiyan kao. Anya? Tatang, nasaysaya at no agpa-check up kayo. Kun nasaysaya at no isardeng yun taginom iti arak. Sika ay tinanang ka, akong di paret, kundi suro kanya. Ikatamkit din lagi tinabat-bati pa ya, malas amula, kas kada masitas dita. Malas dita. Na yun ni tatang. Yan. Awan pang binuram. Just kay. Ada ka mat kapidwa. Uy, kapidwa, ta. Umayak man, nagpatulong kin ka. Anya day taaya. Nayunak man pa, nabulod ko 5 mile, nakiagpa-doktor. Manaw ti kasapulam. Mangted ka niti 5 mile. An nadam ngamin ati bagim kapidwa. Saan ka nga agkalkalintudo? Saan ka nga agsigsigarilyo? Kun saan ka nga agininom? Wan. Madidagita abisyaw sa pakalaan iti sakit. Pasurutak latan ata numangted. Anya ta kunam. Ti ko nakapidwa. Saan ka umakanyak? Awan mo't pagbulura ka sa balay, no? Sana asika. Maawatan ka kapidwa. Nagdalanak mo't iti kinarigat. Iso nga amok no kasano ti biyag ti marigrigat. Iso ang makitam. Tunggalada ka sa pulam kat itad ko, basta da. Angam nay, tulungan tayo, tibagbagi tayo, kapidwa. Wala kapidwa. Sige, sana kung nagbayag tanay, medyo maday tibagbagay. Sige nga Rod, mabitlaan ten nakalaan ti ibagbagam. Naspakan kapidwa. Nakainom kayo man na simang putatang. Sigal atin sa kwartana. Ha? Nangabak kayo kadi iti sugal, tatang? Sa iwat mo, dakos, tiyag sugal. Iswa sana ka nagsugal. Ay kat very good, tatang. Nasingpot kayo mo't gayam. Kano pa yan nagbali na ka dakas? Always goodbye na ti amaya ubeng. Ay, nagmankili, di tayo na pare kandraw. Ala, saan ang tatang? Manginom da di alakay, mangigulo. Di ka man mangpadakas. Padakas, di man nagpadakas. Anya? Sayang dagiti mulak manong Ben. Anya nga ron nga, kasta mo ti amata. Ibaga na mo tamalas ka no nagita si ita na mula kada masetas. Naibudlang amin na masetas ko. Awan mo ter aramidon dagiti masetas kan kwa na, ng pagpupudutan na ida. Aguray kagaya mating. Saan mo tarim-rimor ni tatang? Naglaw ko itaya kaslag kukurot. Una, tawanan ti igatang na iti arak. Sige na, tiyag na korta na ka na kayo. Buludak man. Ano nyo, tatang? Damagampay lang. Kita lang arudan nagkukurota kaon. Igatang ko iti agas. Agpa-check up kayo iti doktor, tatang. Taiso ti mangireseta iti umno nga agas yo. Buwan mo tatang. Ay, sayang lang. Mangyatang akto lang. Nakasigurado ang paing agimbagak. Anya? Ha?
Ne, adda kamot Ela kaanakan. Agpatulong ak kumaanti. Adda ni tatang iti ospital. Aya, pabuludan da kumaanti. Uray manuditan ti mabalin nyo nga ipabulod kanyak. Kunak man no nagpa-check up ni tatang mo, idi may nangibaga kanyak iti 5,000. Anya? Imay gayam imutang. Saan mo ta nagpa-check up? Aging ga akim maro ti uyak na. Nala, di ka agda nagtatumulong ak. Ta amok no kasano tirik na ti marigrigat. Takasta akmet ide. Iswa tumulong aklata no kasapulan. Mirmira emmet dagiti masetas ko. Nagpipintas ngamin anti. Apalak tawanan dagiti masetas ko. Impay bulong amin ni tatang, tamalas ka no. Kaslamot lang dagiti masetas ko dagitan eh. Roses, cactus, euphorbia, kan agduduma pa sabsabong. Niya dapay bougainvillea nagpipintas. Apay gamin nga impay bulong ni tatang mo. Malas ka no nga rod. Anya? Imayak kapidwa, ta bagbagaan ka. Sapay la kumatawatom ti pamagbagak. Andiyan na ita, kapidwa. Kapidwa, saan mo apabasulan dagiti masetas, nga iso ti mangmangtedken ka iti sakit, ta malas da akunam. Iso nga ron ngayon pa'y belang ko amin ang nagkarasakitak. Malas ngamin lagi dyan. Tao ti mangararamid iti gasat na. Agkarasakit ka at manginom kamot. Ure awan karga ti tiyan mo, aginom kalata. Saan amalas dagiti masetas? Ta, kas iti masetas ni Ela amin, dagiti masetas ko itaglikmut ti balay ko. Ngam, saan akmat amin na alas? Ngamin, nagagutak ngagnegosyo, kan kompormidita. Sa anak, ngagsammaked iti sabali a tao, wenno iti ibagbagada a swerte. Nagsammakedak iti pigsak ken kararag, saan ket adag iti ibagbagam a malas a masetas. Oh, kitaan nakman, nagpigsaak. Kapidwa. Ay nakapidwa, masyanak unay ken ka. Iswa, ala, saan ko nasingirin ti utang mo? Agraman ti inutang ni Ela kanyak ang nagpaaiken ka. Ketsapay kuma ta ikatemon dagita nga at-ateng, taawan ti may tulong na ken ka. Ikatemeten day ta nga arak ken kinapilusupom, tapno sumaya at basit ti biyag mo. Agsalukag ka. Saan kat nga agsammaked iti swerte kada malas ay unay daytan ka. Kapidwa. Agmula kayo kit di iti aduan at nateng tapno ada sidaan nyo ada sustansya kan tapno aday lakuyo. Kastamot dagiti agduduma masetas tapno adamot lang ilakuyo. Makatulong dayta iti pagbiyagan. Tatang, daytoy mo't nga aldaw ti kunam aswerte. Ngam adda kamot diti ospital. Ulitek kapidwa, awan ti swerte kada malas. Sika amis mo timang pasaya at itibiyag mo, tapno di ka agmalas. Saan mo nga ipabasol ka dagiti masetas, kan ka dagiti aldaw. Taawan ti malas nga aldaw. No nasalukag, kan nasaya at ti may sa tao. Nasaya at matibiyag na. Ay uhunay daytan, kaka. Alawag, mamati akaon ka na kayaw. Ditan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo na pauluan. Malas ka now.
dito'y programa tayo. Unay daytan kaka Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan Anapauluan. Kikigtutan, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka Nay, anadam dagitay igama birang. Tatunggal adda maibatam ketila may sausawang mon. Ay, may batak ni sungo di kabalyo. Ay, nagsara pa to. Ay. Bagtit kan sa mo ta talaga, birang. Apay adda aso, nagsara. Nakigtutak na rudmat. No di mo maikat ti kasta nga ugalem. Ang mga no pati dayta, adda iti sangom kat maipukaw mo tilangana. Unay mo dayta, nanang. Nagalas ti kasta, nasumok mo. Kababain. Bimalbalasangan kang agkasta-kasta. Kasla-kala katok. Ninanang mo't, diyak mo tigagagara. Apay, nayanak ka ay akasta. Saan ka mo't akasta idubing ka? Limpyo ka mo't. Apay ngaitan, ta aramidom mo't tan amanirism ti sumanao unod na matinag uno makigtut ka. Diyak nga rod amuno apay akastoy nanang. Ay ikatom day ta akababalin mo. Kaalasan nga aramid. Anya nga ron nga itaramidag. Kastoy ko mata talaga. Ipapaikat ko nga raud. Diyak maikat nanang. No ammo mo nga danay batam. Wano nakakigtutam. Silsilam adagos tangiwat mo iti kumpurmey. Tapno awan ti mayis ngaw na. Unay mo daytan nanang. Apay mo takas de timbaga mo iti anak mo. Nasaer ay tiniklana. Ay na, nujak sigudon adilawan. Agtultuloy ati kas di nga style na. Nagmadi nga style. Saan naman nga gagagara kas kunana? Maikat na no kayat na. Si kamamay ti makigtaot. No makigtutak sa anak mo't nga agriryaw. Wano aglawat-lawat iti kompormidita. Tama ba inak? Ala, pasensya amaw. Anak mo na dyan sa rumbang ang maawatam. Basta ikatan na tikas dyan nga ugali na takababain. Maawatan da. Isuasan da adilawan. Kasanumot nga amob. Siyempre mabain da amang dilaw ano kas jay. Ngam sigurado akat katawaan da ni Birang. Di kababain ti kas jay. Nang runa pay, nuti sango ti agar-arum ken kuana ti pagkasjayan na. Ang mga nutila may balbalikas nan. Ay, kababain. Nay, ada ka mo, Leo Barok. Una na. Pasyara ko man ibirang. Ay, alaga dumanon ka ah. Agtugaw ka. Tapok kawak. Birang! Ay, di ipos na nagoy, oy! Sakbabon ti baboy! Ay! Laglag mo na ito at tao. Managkikigtot kami. Ay, pasensya kan, Barok. Awanan niya man na. Pukawandak tumot ngamin. Amuyo lang arudan nga daak la dito eh. Ikatumkit din, ay tanga style mo. Ala ni nanang, Jack mo tigagagara. Nalabarok,
Agsarsarita kayo laang ta ituloy ko man jar aramidag. Oo na. Agyaman na. Di mo dukduklusen Amang ada may balikas na adat-datlag. Ha? Apay akas na may kulkulong ka birang? Ha? Kuwang amin. Itay pa yung agis istorya, yung kaslawan mangmangag mo. Agim imagine kan samay. Ha? Puno, agtagtagainop ka. Ha? Hoy, birang! Ay, kapalya mo puto sa dyan! Ay, naguyo yung ipos! Ay! Awan na, ipos ko. Si kamot! Si kaayamot bagbagak! Pirang, adaman, damagag ka. Ha? Dagita may balbalikas mo, agtataod ka di, ti panunot mo. Imaginem ka di, dagiti ibagbagam. Diyak nga rod mo. Ha? Naimbag ta saan aday jay tinay balikas mo anaguy-oy. Just king aminday ta ang iwat dumarasudos. Nanang, talaga ka di mo kayat nga ikaten ti kasta klase ti kababalain? Diyak mo't igagagara nanang. Masapol nga daigem mo akanayon. Lupot ti kahit ko asawan. Tano makigtot kan, isilsil mo, wano iyapot mo, di tangiwat mo. Anya? Ay, jak mo, doon niya tibagakin ka. Saan aparikot day tananang? Parikot Masurun ti tao makangagkin ka. Amangan makaibalikas ka pa, iti pakauyawan da. Dumarasudos mo nga ron day ta ang ngiwat. Kanayon akas na tunggal makigtot ka. Salbag kiday. Unay mo day tananang. Iurnos ko pa'y dagiti dry goods. Birang! Ay, birang oranggutan! Ay, limang to! Sikang tumot! Nyamot ta! Kaya ka pa yung ayaban ni madam. Anya ayat ibagan ni madam. Mapan ka na yung opisina, tauroray na ka. Diyak pa'y nga rod na urnos dagito sige. Ituloy kong tulangan. Inton madamdama. Lukwak man ki dinatang tutang. Persam! Ay, darasam nagkamulay! Tigkulay ang nagkamulay! Apay ka din, madam. Ada ka no ibagayo kanyak. Umuna ti amin, birang. Kayat ko nga ibagakan ka. Ajak kayat dagiti adakat katuk na nga agtrabaho iti grocery. Ha? Asino ka dita dakat katuk na trabahador yung madam? Sika. Ha? Siyak? Kasano ang nagbalin asyak, madam? Ada kayim ko ngay may nag-grocery. Nakigtot, iti pan nakakigtot mo. Ha? Di ka lagbain, kadagitim balbalikas mo. Binabastos ka no. Madi, ti style mo akas jay. Akas lakatok. Jak kayat asyak ti may babain.
No ibagada, apagtatak ko ngalaan ti trabahador, akatok. Kanjak kayat, ti binabastos asumsumgaw itingiwat. Madam. Apay ngamin, ngayon palubos mo akasta ka. Saan mo apakay dayawan dayta, birang? Testingeng kaman. Ay, Adora! Ay, orang utang! Ay, lugpak may lipante! Ay, nagatid ko sungo! Ay, lugpak may lipante! Paspasagidan na kadi. Ha! Ay, paspasagidan! Ay, lugpak may lipante! Ay, paspasagidan! Ay, lipante, lugpak pa na! Hostan! Ay, sanatan! Ay, lipante ka sungsungo! Ay, lipante, lugpak! Sorry, madam. Ay, ma-deserve mo unay ti agawidin. Nalabos ka, birang. Madam, amom analukmagak, ipokpokaw mo tilipante, amom alugpapap, ipokpokaw mo pailang, mananginsulto ka akatok. Madam, saan kayo mo't ngin insultuan? Talaga mo't akastoy kon. Wen nga rod, talaga akastamon. Kaam-amak, jak kayat di kasta. Madam, nasaysaya at nuag talinag ka niti palayo. Wano mapankan iti sabali ang grocery, bareng kayat da ka. Tanusyak, jak kayat ti katok ang managuyaw. Saan kayo mat ngay uyawan, madam? Nasilyan kayo matan. Anya? Oh, agsublikan tulaangan inton bigat ag ngargaryetak. Madam, agsubli ka inton bigat ang mangyawat iti resignation mo. Anya? Ala, pumanaw ka niti sangok. Ang mga numabugtak ka kat agkatok ka manan. Anyati ko nam anak. Inikat na kun ni Madam Ungso. Ano niya? Di pa ikat awan ng trabaho manakaw. Isungarod amalmaldayak, tatang. Anya ayat ti basol mo. Kano, kinigtot na kumot ngamin. Iso atila na ibagbagakon Napasagidan kadagitim balbalikas ko. O naimot nga minit ay tangiwat. Mangipaspasubaw. Un nga rod, tatang. Talaga ngamin nakigtutak. Wala ka, mapan kagaplayin ay iti sa bali a grocery uno pagtrabahuan. Ang amno kastanto matlat style mo. Awan lat amukaw anak ka. Kiking tutun ka ngamin. Agkikinigtot kayon Saan mo pa kasarsarita ti anak ta mga madagdagan ti marikrik na. Talaga nga ibagaken ko ti kanayon kong ibagbaga. Ado kasi diyan ang makigtaot. Partakan na nasulsulan iti lupot tingiwat na. Tapno awanan ti mayis ngaw na akong pormidita. Nay mo ta sulsulan nga ibagbagamon. Bakit? Aputan ko na mo't Do aputan na laang tingiwat na. Ay, adun tupay ati may bagada. Ang mga nakarkaaron tupay ti ganaban na.
Nunayra na apakadilawan ti tao, ti mayibkas na. Di dala maawatan mo tayo. Mareng-rengak to, paay adumdum nga, no kasjay ngagpakaraw. Niya? Ay, kagurgura ka dengdenggan ti kasjay. Kaslago uyong. Kaya't mo asawin, saan mo anak padasan tinakigtaon? Tapay kat di mo maawatan ti anak mo. Amumeten kanyak no makigtutak, awan ti sumngaw. Amom ka di ba kahit? Ano awan sumngaw iti panakakigtot ti may sa tao? Bulon na mutan ti maatake. Ha! Padahanan, nagiti sumarsarunupay apakasaritaan. Amay tampok matlaing diti programa tayo. Una daytan, kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Dramatics TV YouTube channel. Oray daytan, kaka.